Tangnai Bukra Jisu Kristoni Mumbai Jotono Kakaham Yaparo Sak Kisah Hantayang Mabai Recording Rock Kaimia to Hati Bagni Rock Nkana Te Tripura Rock visit Kaye Lungu Yakoi Tomabai Kaimalia Ebanat Kaitor Joro Romabai Haine Hai Tini Joraman Pika ke je nai dong nai rokno ane hamsak ma te kakaham yaparo tini ang niron thani kok tobnane musuk manike poitoni bethai ni kok nuti ke poitoni bethai sing nugo Galatians chapter 5 verse 22 by 23 wo okay padi tini Bible study kosong tanglayana omono topik folani bethai okay pilaskan sing omono ang poriwana Pola ke borokno hamza gruwo tongtho gruwo kha ksang gruwo hama lo gruwo khairo gruwo pola baise borok kaham ungo kok nanai ungo koinini ungo sak soine ungo omotui rokno hambia hannai abotui kerong krei ke singoro nugo pola ni bethai tama pola je borok kubu-kubu ke asai katal engka Kristen engka mane boni tani pola sopai kya inge pola obo mol brum singno tui dului tongnai Jisu Kristo phaya sakjora sing osing sarno yakai phaya sakjora tei o pola sini loge tongo tui dul tongo singno inge Jisu Kristo neng salang mani bo mitoman baina te kaisa chobanai ngerok ni thani phainai inge bo phaika Pentecost ni salo Pentecost mane na Jisu Kristo hakoni basawi 50 dini yagulo okay pola kethar kubu-kubu Kristen rokni thani tongo mol brum ni bagai ge sungno chubana ni bagai sungno kaha lama o tui durwani bagai kubu yo tui durwani bagai bo sungbai tongpai okay pola kethar manai rok ni samung baboni bethai engka bo hamza gruwo pola sungno hamza gruwo tongtho gruwo kha ksang gruwo hamalo gruwo khairo gruwo okay borok kaham ungruwo kok nanai ungruwo koinini ungruwo sak soinai ungruwo okay omono no sing nuku okay padi sing bonisai sekang nirok chapter 5 verse 19 is 21 babonis kang droni verse no porinika ke sunugoro mane asai ketal ngiasani ba kebui ke Kristono yasani gije kono paite omoni bon omoke tama sungsogni bethai ang omono poriswana borok sak ni musung tui tongmani abo ungka katsui phang borok buitala ungo tongmung sitra tongo sak tongthok tongo takjak mutai no suriwo sekal ungo borok kena ari unglayo bulayo musulayo jolilayo sak hamna batailayo kak layui gut khalayo borok risi genang cuak nungnai jurang wajalayo omo hai teibo samung khlailayo sekango hunma hai tabuko ang norokno huno omo tui tongmung tongnai rok borok kaitoni hawo ha banta manglak ni omosi mane asai ketal nya sekang kebui ke Jisu Kristono maya sekang ni omo neng jespan girjao paidi hai bareng ni omo no tongnai omo sakni tong mojung tui sung sakni mojung tui tong ke oro nirok naiwi mana two different kind of fruits mane sungsok ni bethai bai pola ni bethai sungsok ni bethai angte prono sung pore laikya gate pola ni bethai bo sung
परिलायखा के सुंसकनि बुथाय अमा कं दाव नायदि जेफोर जों आसाय कताल ओंगो फला जिनि थानाय फाय बनसे सिगां के जों सयदाननि बरफ सयदान बायदि दुलजा जे सयदान जिनि बैसागु सामोनखायो सहायनि बागै जों कायदनि मुसुक मानो जों वान सगिया खालायवान बेनाया साग मटक दै दङ साग टंटक दै दङ सागनि बागै कायसा वासक फियाबा ते बुखाव दमनाय कबुके खाकसां मानि क्रै निनो रां पैसा जेसेपन दन दलो तंदि हायफोर कबुके खाकसां मा क्रै ख्रिस्टनो कबुके मायासा ताको अराउंड स्क्रीन नायबि मानो लोगो बुफां अमो थाइसुक बुफांसि थाइसुक बुफांगो वाइसु सुन्दर अमा हायगे थाइसुक थाइफां दगो नुगैना बुरिफां तग्रक सावै खिबै आसाय बुरिफां आसाय ओंके आस्ते आस्ते बुरिफां तरते थाइसुक गमरि मापायो बा चिको सुक मापायो तै उमंमया बुरिफां कपलय बाय अमा हायगे निरक गोबां नुबाय खाना जों अमरगो नुगु बागान रगो जिना रगो नुगु उलके अमा हायबाय बुरिफां कलय बायो कपलगै बायो थाइसुके ककरिखा बा थाइपंके ककरिखा अमा हायगे बाय ओंके among temas amoni tema udaharon dowanai chini thani oma haine जों सयदान माने हायावनो जों यारन सुजा अमा हायगेनो जों दङ फियाबा फला गोथार चिनर हाफायो हायगेनो फला गोथार राखते फलानि बुथाय जों थाय मानो ओके हामियानो याकारो हामियानि बुथाय आगे थाय दंमानि उ हामियानो फला बाय केपचार खायजागै फलानि बुथाय जों थाय que ahora toma isa Romans chapter 8 verse 9 ang porwana tamo ken narok sakni musung tui tongya pola ni musung tui se tongo tumung no kaito ni pola norok ni bisingo tongke o kok soise Kristo ni pola mania borok bole bining borok ya ang tumano pola ni musung tui se tongo kubu Kristan sakni musung tui tongya pola ni musung tui se tongo tumung no kaito ni pola norok ni bisingo tongke o kok soise kaito ni pola mania borok bo le bining borok ya nges Jisu Kristo ni kaito ni pola chini rok krei pola ketan krei mane chung boni borok ya nge kubu chini tani pola tongka ke sung tuma kai sung pola ni musung tui sung tongo chini musung tui ya pola ni musung tui se sung tongo omono proman pola ni pola chini rok tong mani ke pola ni buthai pila sung lugo hamza gruo haibla sung pila sakang kaito ni hamza ngono mano mawo nge sung buinobo hamza gi mana sung kubu ke Kristono maya sakang sakno hamza garung buino hamza maya sarthok mansi sinero sung buino hamza gumaya hamza phana tuma some of the manai condition piawa kaito ni hamza ke without condition unconditional tawa ani busabuti rokno ang hamza gu bini busabuti rokno ang hamza maya condition ani jaiti gustino ang hamza mana buino hamza maya omo hai piawa je prosen holak ketar chini ro phayo ba sung basai ketal engu holak ketar chini ro ha phayo nge sung kaito ni hamza mano nge sung bu kaito no hamza ga reng buino bu hamza ga reng kaitor buino hamza ma sung sungso klai dong pro Jisu Kristo sung no tobon hamza mane bagai sung chini ba Calvary cross thikya ge omo haine sung bu haje sung no hamza mana sung no hamza ya no bu sung hamza gi mana omo hai yoro Romans chapter 5 verse 5 maisa omo hai khatungui sung bu khabai ya wi tong tamne ke kaitor sung no busuk se hamza abono bo sung no romani fola katha tui chini bu khawo kaham ke sawi man rokha fola katha ni bisik tui sung omno saimana bo sung no busuk hamza kaitor sung no busuk hamza oro English okay sawo the love of God has been poured out in our heart
kaitoni hamjakma sini bukhawo luprui rokha ge sini bukhawo kaitoni hamjakma luprui rokha haini bagino जों तमन बनि hamjakma no busiwo te buino busung hamjagui man kaitoni hamjakma no maya borok buino hamjak mane no tomoba sakni osung sani bagui sakni bagui khoti sakni sacrifice ma khlainai ma khibinai haibla bon hamjakma John chapter 3 verse 16 hamjakma bahai tamo जों अमतui ke sawi mano bo chini bagui thikya hake sungbo taku rokni bagui chini langmano ruthai klaio kai Kristo jungno hamjakmani proman tamba chini bagui Calvary cross thikya nakadi gep जों boni hamjakma ma khangke sungbo taku mane Kristo tui taku bukuni bagui जों langma rui mano जों thui mano जों naisrelaya khosani yaksu sulaya wi जों थै सिमांलायो हिसावरो अगे बसमिया बैनोबो ख्रिस्टनि नुखुंनि फादारनोबो जों हाजागै मान गोबां बरक काइदनि कक पिरानि बागै बरनि लांमा रनाय दङ के अमहायनो जोंबो हामजागै मान काइदर जिनि बागै जों सुंसगै दंब्रो जिनि बागै कालबारि क्रस थैया अमहायनो बैनोबो थांनानै बागै जोंबो खालाय मान जिनि थानाय अमनो फलानि बथाय पहिला फलानि बथाय दे रोमान चैप्टर 5 verse 8 of हायनि साव तामुके काइदर जोंनो बुसुकसे हामजाक आबोबो जोंनो फुनुखा काइदर जोंनो हामजाक मनो बो फुनुखा बाहायके फुनुखा मनि संगरि साजलानो असंसार रहरखा माने काइदर ट्रिनिटी ट्रायुन काइदर बो बरंगै असंसार अंखाय फैया बसमिया बो Calvary Cruso khili tokjagui mathikya obaike boni hamjakmano jungno punuka inge जों hamjakmani kaitono जों hamjakmani baike जों punukma boni bagi samang khlaiye boino hamjakmani baike जों punukma boni bagi sacrifice khlaiye hedeba obviously pholani bethai phola ningthani sokpaike ne gpilas loge to जों asuk kaidor hamjaktui जों hamjakmaya आइबोनो तलक जों अमहायनो उन्दैमोन तलक जों हाजागना जों सेक्रिफाइस खायदो तबनादि बुमा बसा बाखांके बसा सुदैयो थु बक बसा सुदै खांके हदि पर बासाव आइबोनो नाइसिराव हुयालो बसानो गबसानो गरामो मुथुइ बकिसिवो थु अमका हामजागना प्रमाण सेक्रिफाइस John chapter 13 verse 35 hake norok kiching norok hamjak laima tongke norok ani sagri hne jotno saimanana nge sungno bahike jisuni sagri kaidoni busa ni besini na sing kesing sing hamjak laima tongka ke nge hola gubui no sing Kristan ke chini bising hola katha tongnai u hola katha no jingno hamjak ro chini phanbai hamjak maya sing hola katha ni phanbai se sing hamjak nani ringo jingno phurungo hamjakman ga omono proman chini thani hola kathal tongo John chapter 15 verse 13 sagni baya brok ni bagai thui manke se a borok bini baya brok no kaham ke hamjak maklayo ni thui man kangke se great love has no one than this omono karai te hamjak mani kotor karai botma that one lay down his life for his friend bayab ni bagai baboni boni yar ni bagai boni bayab ni bagai langma rokha ke bon hazak mana punuk mani bon sete hazak mani kodor krei John chapter 3 verse 11 tamni hunba norok yapang ni simino o kokno khnawi phaikya aboke जों kising जों hamjak laithai oro bhaini sau जों kising जों hamjak laithai gubui pholachini tani tokha ke जों hamjak mano ge ibo hamjak laithai hamjak mane phanbo jini thani tong okay Luke chapter 6 verse 35 o haini sau love your enemies asuk smem poris nai love your enemies nge जों sak kaisa bai kaisa जों Kristo takuk bising motha bising जों hamjak laimano hola jini thani tong ke nge u hamjak ma ulo torte जों sini
아리 너무슨 함자기만 저는 나이시를 나이너무슨 함자기만 다복 지수 크리스토 도마이사 보노 크로스 부타나이록나 버럭니 바기스 보나카 사나이도 브루노 나카티 게스 어머하니 클라이만 어머는 콜라카타 동마니 프로마 아게 카이도네 함작 마니 정만 마니 아보카 그리고 포데포 아버리 미닝 또 English ongke kaisana hansak mani love kok borok bu hansak mani asik ni ho ma ho sinai aibara ang sai kana rusina love je English of Bible sung nugo bongka Greek ni pe pijai mani ye Greek ko hansak mani kawang man to apa nang kaibrinyo tino sanai kaisang ka agape mane unconditional musa condition kri te kaisang ke love bongke eros mane na mane bukhui besai hansak lai mani no eros ni intimate ya kaba tak khishong ni hansak lai mani ya kaba tang na opposite sex hansak lai mani ke tik aisa ke philia ke tong baya salai am hansak lai mani bono no philia pia ba english ong ke ekoi ke tik aisa store ge mane no khongo hansak lai mani taku buku tabok buta upayong hansak lai mani omaha sibling lo hansak lai mani okay tabo je kaidani hansak mani or galatian samani love joy peace o hansak mani ke agape mane unconditional love o kaidani hansak mani engke sing kaidani hansak mani no ma khanke singbu buino hansak mani rung omose kubui hansak mani agape okay gete kaisa holani buthai te kaisa number 2 tong thogru mane sing piles kang to mane bagi tong thog sky to simo pioka sing age jelo soja tongmani the thiyani lamo thangan tongmani tabo sing boniyak ni yoka ani bagi sing khatongui tongui bana okay sing tong thogui tongui bana abo sing tong thogru piok sakmani tong thogmu sing mano tabo nodi kebo khajak tongmani piok jak khanke omo natural bo tong thognai ke omo haina sing sumsoboi khajak tongmani soidan bai khajak tongmani boni sing piok lojaka ani bagi sing tong thogui mana sing tabo seleng tongmani seleng dia sing freedom loi lojaka ani bagi sing tong thogmu sing thani sopai ge u phola mana sing thangja khamana no phola sing thani phayo bono sing no tong thogroi tongo nge teibu tong thogmu mana tuma thibani yokha ba tong thogma sopai ka geseng thiyani yokha ani bagai sini bakau tong thok mani sopai tabok John chapter 5 verse 24 samahai tabok jung thiyani lama no barai thangmani lama sopai kya age thiyani lama tongmani tabok Kristo ni bising tu sing bono bar man kha Kristo sing no arni o thiyani lama ni nori thangani lama o berai ro pai kya ani bagai sing tong thogoi tong umo sima bai jengno tong thogroi tong je phano tabo ri nang jelo phano osung saram nang kosto ke phano tong teng bui be phano satok ga hai phano nang o tong thogmani ni thani tong ge kai to ni smai no wan so goi jeng tong thogoi tong le phano go phola jeng no wan so du go obono phola ni bethai jeng kai to ni smai no wan so goi jeng tong thogo Psalm number 4 verse 7 nang ani khapango maislam rok anggur butui rok bangmani slai kabangma tongthokma ro rukha nang ani David hai ni sawo nang ani bukhawo tongthokmung ba khatung mung rokha ang mai ma mani sai tomanai anggur buthai ma mani sai ba bagan khai je mai mui ma mani sai se ang tongthoku ani mui mai bangmani kabangma mani sai se phol phokra ma mani sai ang tongthoku ga omon sini sengsaro matangjak mani no karai te tongthok mani kudai sing bono na horoino jeprono sing khatongi dong kubui Kristan ke omon pholani bethai enggen ai jeprono kasisi ke rang kring bu mana rang kom ngi bo nang jeprono makhang hamaya kasisi enggen bon proman nin thani phola kathar kri
संसारनि मानैखौनो बेलेग गोनां बेले आंले गोनां या बेले साख्रि मा आंले साख्रि मा या जेफ्रोनो दंथ'मोन ख्रै bo फलानिबो थायो okay Psalm number 37 verse 4 subrayongni thani bukha srangdi hake boni ni bukha muchungmana runai delight yourself also in the Lord nin thani sabak khatongi dongi ma subrayni thani je borok kaidani kok no muitomano boni smai no muitomano aibla okay khatung mani tongthok mani o sangsaro maya o sangsarka sumso ko klaija hani bagai जों गायदरबाय गोरोङै दंखांखैसे जों जुमानाय दंथ'गै जों दङैबानो जों दंथ'ग सबनो बागै जे अमनो सुयो निजा जों वाइसो o संसारो माने बैनो नाहरै जों खातुं माने दंथ'ग माने किसा फोनांनि बाना hani bagai जों गायदनि कक थाइनो जों परेथाय ओंखायनो जों दैबो खातुं माने कप्लों your joy may be full हाय सो आं जों अमनो सुनमानिका निरंनि निरतंग सुख माने बागै गवाइसो दाबो जों संसारनो yang नाहका सागनो संसारनि मानै बाय आं मुसा माया नै वासुखा के जों दंथ'ग माने बा कमाय माने hani bagai जों tumanai जों गायदनि कक थाइनो जेफ्रोनो मुइदो फ्लाइ दंथाय ओंखायनो नम्बर 3 फलानि बोथाय खा गोसांग्रो जोंनो खा गोसांग्रो दं peace इंग्लिशआव peace जोंनो खा गोसांग्रो गोबां मजरावनो जों गायदन मानफ्रोमके खा गोसां खाकसांखा हायफोनो संसारनि माने खुनितेफ्रोनो साखा संसारनि माने खुनिनो नाहावै ओ खा गोसां माने बाय माने बा बखा उद्रु मुद्रु जाबाय माने पियाबा जों गोबै सिङाव फलान दंखांके जों खा बो जोंनो खा गोसांग्रोयै दंग्रो Romans chapter 5 verse 1 tabuk poito klaima bising tui जों काइतबाय गाहाम नै रंजा खाबा जों दिनै सुब्राय जिसु ख्रिस्ट तui काइतबाय गोथावै मानखा जों काइतबाय आगे काइतनि तमानाय सद्रु दंमोन पियाबा ताबो बनि बोसा ओंखा जों ताबो बनि एनिमिलिया hani bagai जों खाकसाङै दंमोन peace we have peace जों थानि तमानाय किरिमानि ग्रैखा जों खाकसां मानखा आगे के खाकसां मन ग्रै तमाने माले आं तबक नों सद्रु जके बप्रो बुथारो जों तमाने गाय दरंखा फान गोनां जतनि साय नों बप्रो बुस्थुंजां ओ बुस्थुंजां माने जेप्रो किरिमा बाय खाकसां मन ग्रै पियाबा ताबके बुस्थुंजां माने ते किरिलिया तमाने माले आं बनि बोसांखा बनि सुमसनो नाखारखा बहानो कथार फ्लाइखा बनि थैबाय आं ते बुस्थुंजां दिया गे बनो जों किरिलिया hani bagai जों खाकसाङै दङै बाना जे बाना ओंथों जों खाकसाङै दङै बाना the 2 Corinthians chapter 5 verse 18 and 19 hay ni sao abo bebag no kaitor klaimani bo Kristo ni bising tui bo bebag bo bai jengno ketharaka aro hay ni sao jengno ketharaka jeng ketharo jakha bo bai tam jeng kethaja age kethaya tongmani tabo kethaja ge phiaba u khaksang mani kamai mana tamani bagai jeng sungso wo klai dok khangke te gaisangke संसार न तुये जों बेलायखौनो वान सक खांके hani bagai sumsok do taklaidi sumsokni katei dongani naidi oke संसार ni borok rok bai baya takhaidi संसार na hani bagai bible saw barban संसार ni manai no asakta hamjak de संसार ni manai no hamjak manika beba sumsokni bose sumsokni yar nisa 1 John chapter 1 verse 9 gesang sumsok lai khangke tamak lai dai जों काइतनि थानि सुमसोग्रबनो मागौ सेनाय ओके सुमसो नो जों बेले सिरियास ओंथाय that Philippians chapter 4 verse 6 7 mungsani bagai pano tawanadi tamoke norok bebagono suri sanai hambai rugui nangma manai no kaitoni thani sandi age norok Kristo Jisu bai thansa ngma bisingtei kaitor kha kesang rumani abo norok ni khapang no kaham nariknai borok rok abono kolsa pano romi mandia ge orahai ni sao mungsani bagi pano tawanadi sengsani manai punai tui wana manai ka
kaito ba chalru okay जों kaksan ma bawi thang kaito ni smai no जों bawi thang again kaksan ma baw nang kaksan ma mano mana temanai tungya kesang ni thang jadi pola ni betai number 4 hama logro cuma pola kata जोंनो hama logro soiro hama logro kakolok klairo जों temanai tabuk जों besar betul rokno जों kalok mahai जों kalok bai haya mojakon kalok soyo जों soy man get rohini so 2 Peter chapter 3 verse 15 sini subrai norokno kalok mani abo norok mo thangjak mani lama se nei sidi जों english ke long suffering जों mo thangjak mani no जों soy mano माने जों mo thangjak kamane sim tani pola ka sopai kya जों soy mano ke takwang mati जों soy mano taku ko kok bang lai pro soy mano जों bino kai ni kok sathani bo khanaya no lasiro kok sai ka kenya Christian pu hi haido ke ho pro gun khalo gi mana aro hai ni sao ang pori bona Colossians 3:12 norok engka kai ni borok bo norok no hamsa ko hake bini borok engna bagai norok no bo chongkha hake tabo norok maya chana nangnai khairok na nangnai norok borok koini ne borok kchangte kha kolok use engna nangnai jongorok kha kolok use engna nangnai phola tong khamana na phola chini mising tongmone kha ksa klairo te kha kolok klairo kha logo ngekesan khabara kisa kena tulung ke chole kisa kena wala jane musungo haibana kai to no na hoisen kha logo ang bono kok kai to ni kok pirani bagai ang kesen ke mana matong sna mai ke sen kha logo tekisha ne mai ke mane bos neng sawi pan tong bos saya pan tong haibana kha logo nge sen mana borok munisyon tong taba ang sajak don ani saya prose ang khalog dong nijeni chaprole khalog ya piaba kubu Christian ke phola sino khalog 1 Thessalonians chapter 5 verse 14 takuk rok जों norok no hai hnei hna seler rok no hndi khito parak no kha torodi ya chuk ya rok no chubadi jo to bai no kha kolok hndi jo to bai kha kolok hndi choli chung jo to bai kha kolok ma kai to jo chung no bus khalok chung no mu thangani ba ke bo bus khalok chung ka hande ba ha yes Israel rok no bus khalok kha chung no omai ken khalok gesengbu kai to phola man kha ke chung khalok bai mana phola ni butai number 5 maya gna chung no maya gna ngro age maya kri sak no kaisa sangwan so sak hawani kaisa sima so gaba ma Christian to ta bo haina sak hawani ba kaisa mi waso go pia ku Christian roke suba lai mani to bonu maya gna ngone boina haina nai to maya gna ngro Christian je pronadi boina haya suba lai pro suba tabuk o India o kabang mabikha tong srai rok ma poria masaya botai borok no subanai boroni phanai phaikuk sirisi Christian country America hondi England hondi busuk pai India oke ganang kri jaba sengsaro ganang number 1 dos bisingo sitong Adani Ambani hai borok busuk suba ya of course kisa masa suba o teman bagai borok suba bai mane omong khlaijagani borom khlaijagani te kaisa ke tax yogoni bagi hai bagi se borok khlaiba piaba America rokni borok rok kubi Christian rok nijen krei hai kono suba kubi Christian rok ke omong hai suba lai mani to corona pro go besuk suba lai Christian rok nang kubi Christian rok nai ni besuk suba lai amo seba khlairo phola kata jengno maya gna ngro
Luke chapter 6 verse 35 37 36 ang poriwana ang paithang poris nang rolo no poris ni norok ni pa hai norok bo maya ganang undi sini apa maya ganang nang singno bo maya ganang undi sing maya ganang tungo to mane undi ho maya ganang sing mana sebab maya ganang ungro pola kata hai bagino kai go singno maya ganang undi ni hando ke pola ni betai number 6 borok kaham ungro sing borok hanya ai bang tabuk pola singno borok kaham ungro borok kaham singsara borok kaham kri so jodo sakni mamangsi sakni faida ni bagi kaisasi ai bana pola ketal Kristen no borok kaham ungro pol nang nai ni kaba ma Kristen mo borok hanya dakai omro ngai borok kaham ngi thangman kai dono maman kemule pola borok kaham ungro koroksa borok bo haini wasogo sungsara borok kaham sikrinya o sungsara ai bana uloke bo sika sungsara borok kaham ton bongka kebui Kristen ro 1 Peter chapter 3 verse 16 kai don muchungke samang hamya khlai sadok jakmani slai samang kaham khlai sadok jakmani hamku bo the Kristen rok no mo sau samang kaham khlai sadok jakdi sadok samang kaham khlai sadok jakpana tongdi ai bana samang haya ta khlai di ge singno borok kaham ungro tumle bible singno purungo ma pola kata singno maya gnan ungro borok kaham snamo te tuanai hamzak ro Roman chapter 12 verse 21 hamya baita mecheng jakdi samang kaham baise hamya ro mecheng Kristen ro sing hamya ni bodla hamya khlaya kaham siklaya nayo jesmana hamya khlai jakdi sing kaham khlai kubi Kristen sebab no khlai lo pola kata jini phan baya pola kata jono tuanai kaham khlai ro ba samang kaham khlai ro o pola kata jono khlai ro ani bagai sing maklai 1 Timothy chapter 6 verse 18 borok no samang kaham khlai di hindi samang kaham se bangru di hindi yak kuar ke bino redi hindi samang kaham se bangru di hindi ek bang gilja nai nugo bunai subalai mani kre kaham khlai mani kre yamang khoglai Kristen rok no khogmani bisi Kristen rok no chuak no Kristen rok no drak salayo Kristen rok no bini rabat tang layo bini manai nosto khlayo kubi Kristen mo hai ingmaya tumanle pola kata jengno kaham khlairo pola ni betai number 7 faithfulness kubui ke nia kaba kok nawi kubui gna jeng Kristen ro jeng faithful bino thokaya jeng sake man jeng khlayo na ke na ke inke jeng khlai thokero ya kaham khlai okay kubui tong sengsara kubui je borok tong patabo kri awan kwang ma Kristen ni ko sinai ro kubui kri ana baksa o hai jin borok man sawani bathang rang dorkar nangi to kakisa pastor coba jamano ngat je tong kri rohoi roho no nangi stok ke ba hai bana apro ronai hanai sai te muito kri kya sa muito khai ro ke bu kis kri ko ba hai ko te kogrok sai o ma ke kwang na pai Kristen bising na okay ang poito khlayo borok ni thani pola kathar kri hani bagin om hai ngale faithful kri boron jani pola kathar tong faithful borok hakere ngi tong mana kwang ma borok no chin chupurani borok no ang om hai ingka kete nali om hai kwang ma get bini do parago ang nugmani tabok zora ang ler borok ler panu tong hai bana borok roya ngi tabok zora
माने अन्नदो माने खृष्टान रो गोबां बुङो रया इंगे रो माने आं तो माने साकामो गोबै दङ बर' गोबै नोङो गोबै खृष्टान रो ओके गोबै दङ Hebrews chapter 3 verse 5 6 or Mosi ni kokno samani ang just poriwana and Moses indeed was faithful in all his house as a servant Mosi bon mo jo to nisai goबै ko haiba kai kai tor bono samango nangka kai tor sino samango nang mana sukza haiba gi no phola kothar jingno goबै snamo kok nanai boni kok no nargi tongnai mo snamo goबै jing thani tong ge o phola nung olo jingno beba gobəyo kahawo tuidunai ni sakro John chapter 6 verse 30 he will guide you into all truth beba gobəyo o phola kotha nirok mono tuidunai gechini thani phola kotha tongo mono jingno gobəyo tlang age dala phaki bas panungthang haibon tabo goबै jini phola kotha sobai kamane nang gobəyo tongnai goबै nin thani tongnai okay number 8 phola ni buthai koini ne ngro जों मोसाहाय आगे आंनो बायनाय नांनाय आंनो मा बुनाय गेसि बाय किसबा मा बुया के बखा शांति करे हायबा जोंनो कोइनि फला जोंनो कोइनि एंग्रो बुजाक सो जिसु ख्रिस्ट थाप्रा बजाव खुबदि मुसु जागो बसि बेबागनो नामनाय बो आइ कक बायसि सिंसानो नामनाय बो खाय बनो खुबदि मुसु नाय माने थाप्रा रय गले पेमिया दे हायबा बस कोइनि कोइनि नगे गायदनि फला जिनेबा फायखामाने जोंबो कोइनि जों बरक बां अमहाय नगो गंसुकनाय अमहाय थाखसाना तलजानाय सागनि बागै खालायनो नांनाय सेफ्र कुसुगो तंनाय हायबनो जिनि थानि फला गथा फायग्रंके जों कोइनि जोंनो कोइनि खालायरो now the man Moses was very humble Mosi bo koइनि bo age koइनि इंया हायबनो उलो कोइनि इंका kaito bono koini snamka get John chapter 3 verse 30 bo kotor ungruk na ba ma nangnai angke kotoi ungruk ma nangnai oro John the Baptist hai ni sawo jisu ke tor ruk nangnai angke chikong ruk nangnai geseng bo omaino chini langmo ang chikong ruk jisu tor mar ruk ge jisu no tor nangnai obo phola chino ungruk sakno chikong ro ge jeprono jisuni khayuk ma bai jisuni hamjak ma bai kaidoni khayuk ma bai sing omaso ngiyake ang ne mawa so ibona जों गुबै खृष्टान रकनि सिङाव फला दङ जोंनो कोइनि नेंग्रो ओंखाय जिसु ख्रिस्टआव हिसाबाव आनो नायसिगि सोंदि आं कोइनि आंका कोइनि बुखाव कोइनि they humble I'm gentle and lowly in heart learn from me आनो नायसिगि जों जिसु ख्रिस्टआव सोलों जों सोरबा सोलोंग्रा फला गोथा फला गोथा जोंनो कोइनि खालायरो ओंखाय बायथा ni betai ingka polani Bible mention kaja polani paithak betai Galatians chapter 5 verse nugo sak soinai ingo जों sak soinai self control bebagono self control chawani hundi tamanai tong among waijanani hundi ba kanani amoklanyani sak soinai jolenani hundi जों soiman pola जोंनो soilo गोबां मा amahai sikla sikli tango kajamono naisingmaya again thasa thulai kaja khakin tonglai chalai inglai tonglai kha omo Christian rok thai gri phola gathar jingno omo khlai roya jingno sak soinai ingro again chawani msu baksa naji tamnai mangso sawa musumani diabetes tong phana masawo chini masawo omo hai piaba jingno soinai khlai ro mane ang just udaharon kaisa saima jing sak soinai ingro soba phola gathar or haini sawo जों मुचुं तैनो बेबा सामंनो खलाय मानो हनै बरक सावो कखे गबैनो हायफानो बेबा सामंनो गाहामया जों मुचुं तैनो बेबा सामंनो खलाय मानो हायफानो बेबा सामं जोंनो रागैया और पल सावो जों बेबा नो खलाय मानो जों खायनो फ्री हायफानो बेबा सामंनो गाहामया हायनो बगै जों बनो खलाय थाइग्रै एगते बेबा सामंनो
जोंनो राग लैया क्राक खालाया मथानो क्राक खालाया आंनि बागै जोंनो खालायदो गोरै सेल्फ कन्ट्रोल बेलायखौनो सेल्फ कन्ट्रोल इम्पर्टेन्ट गोसों गोबैनो हला गोथार जोंनि थानाय दंखाखै जों साक सयमान जों सेल्फ जले मानो नारक मानो अमखायनो लुकफ्रावबो नारक मानो अमहाय जों सयमान Oraisaw, 1 Corinthians 9:25, and everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown.ซึ่งबै बातायनाय रok संसारनि बातायनाय rok के नष्ट नै माननि बागैसि माने बेलायगोना अमखायै साक्थारै बातायलाय हायब्ला प्राइस मावनानै बा संसारनो साख्रि मावनानै बा पदरे पद संसारनि मानै अमका पाइ थांनाय फैयाबा जोंखे जों जे मानै न नाहुइ जों खालाय दं जों कस्त खालाय बा साक्थार बंका गमरिया imperishable crown गमर थांया जा बन बागैसे जों खालाय ओके जों सेल्फ कन्ट्रोल खालायनो बाक्सा गोबां मा नों खेला दुला अलिम्पिक खालायनो रोंनो नायदो बर दावैसि मासाव मे बिउटिशियान तो नाय मिस इउनिभार्स रक न बर जे सामुसु हा ठग जागै सामुसु फन मासाया दावैसि मासा ओके आइस्रि बासाय मेकआप मा खायो एक्सारसाइज मा खालायो अमहायनो खेला खालायनो रं अमहायनो नायदि आं आगेराव खेला थंबखा फुटबल थंफोराव हाइलें फानां अमखान्थ मादर न चक्कर बुसुबर मारलाय अमहाय itu mani bagai jone male amok nang sakno kaham ke chorcha khai do mani bagai kaham thingma mani bagai nik to mani bagai kaham thingma mani bagai mauni bagai osung sene mani no mauni bagai piaba जों tabo kai tor nai mani tei pipeline mani ni bagai sing tango sing tebu sakthari khlaita get self control nang sung sane mani poke pot khlaina musunai bai tv nai ma jora tong nang leng tabok nang TV naimang leng la tong thok sa thok tong kha aget uloke chak por malia ba pasing dia keteng tama sakri masih nai malia nge baksa tong bai chini jora wona hai chitro har khorang khana kha ke yang bekhanai musung mane hai bana poria nge feeling nai nge baksa mo hai na tamanai no sadin koisa honai kri ke nai dong kha nai musuke nai kya nge bro জীবন মাধ্যমে পাঁচ উন্নং মালিয়া গেতাবো বরংনি জীবন মানে মুসামাইয়া খেতো খাইমাসাও অমহাইরা গে যে সাকথারে পরে নাই রাও গে পাসংখা গে চাকরি রক চিকো মাखो फानो मानै चलै दंबाय अमहायनो जों हाय जों कन्ट्रोल सेल्फ कन्ट्रोल मुसुबु आबन कन्ट्रोल believers need self control because the outside world and internal forces still attack. Romans chapter 7 verse 21 is important. Paul samahai. Ane bisingo khorong ni dong. Go wala leja pron dong. Kaisa ba kaisa opposite ke wala lei dong. Wala kaisa ke kaitoni dage mano khlaina musungo te kaisa ke sak ni dong tok ti dong ni musung. Pola ke kaitoni musung mano khlaira na musung. Soidana ke besak ni musung mano khlaira na musung. Okay, sani bagai जों control self control ना जों मा सयनाय तमले बेसाक ने मुसुक माने कौन तो बेसाक नों कष्ट खालायबानि मुसुक गया वातै सातुं मजा मुसुक गया कौनि कक्ता गो अमहायनो बैबाय सातक जाकफोरको नों सयमिया सयनि मुसुक गया बै ना तमनाय sacrifice खालाया नोंले sacrifice खालाय दखा नों संसारनि मानै माना हायबन नों बनस काइतोनि बागै बलिदान खायदो बायखा इगा वाइसु संसानो ना होनै खाके जों सयमानि कस्ट दं हायबन जों मा सयनाय इगे फला गोथार जोंनो सयनाय इंग्रो सेल्फ कंट्रोल खालाय जोंनि बैसागो जेब्ला जों फला गोथार जोंनि बिसिङाव फायो सयदान जोंनि फलानो मुंसा टाच खायमालिया हेबा सयदान जोंनि बैसागनो बो तमना टेम्पटेशन खालायमान जोंनि बैसागनो फेमलक गैमान
हानि बागै जोंनि बसांगो सयतान सामु खायमानखौ जोंनि हलाव खायमैया हानि बागै रोमान चैप्टार 12 रगो बसावो दिनै बसागनो सामु काहामनि खायरनाय बागैसे गायदनि थानाय याफारि दंदि गोसों जोंनि सामु काहामनि बागै गायदनि थानाय याफादा बनि बागै जों सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल जेफानो गाबो गायजागियावै दंलायबानि जालाबोरै दंलायबानि बो कंट्रोल सामुनि बो कंट्रोल तंमुं जामुं कंट्रोल अमायके जों कंट्रोल मा खालायनाय जले माने हिंदी एबा गे आसिगनो बिनि बागै फलानि बोथाय गोबोनि थानि फला तंखाके बो उ बोथाय नि थानि नुकजाकनाय बा तंनाय हायब्ला बोथाय बो फोजोबफायनाय बोथाय सफायनाय गोबै फला गोथार जे थानि जे बरकनि थानि दं जे बरक गोबै आसाय गोथार उ बरकनि थानि फला गोथारबो दं दिनै आसिगनो पायरसनाय हामबाय जोथनो सुरिनाय बुग्रा कायतनो हामबाय रावो जोंनो नोंनि फोरोंखा फलानि बोथाय दे कायत दिनै जों नयता फलानि बोथाय गालासियान चैप्टार 5 उ जों लुक माहाय दिनै वाट्सएप लाइका नोङो जोंनो हामारि खालायदि तेबो जोंनो चुबादि जों गोबै दे आनि थानि उ फलानि बोथाय थाइ दं अबनो जों जासाय खालायनाय माननो बागै कायत जोंनो सुबाय नि थानि जरानो याफोर बो जिसुनो बैसे आबो कायतन थानि सुरिसा हामबाय जतन